الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Dahil man kenon, dahil man kapamisaraku, dinanin gaukumentan tu tapa kali atau kan tapa hadir si painte kuene bulan sandak buat guru te kalasan kuene Ustaz Rahim Boron asal landu painte isani kuya tahat landu painte samyaan katanan du landu painte hatinin ka hantap amban kita sa bang utama we pa kalit yang ban kanawan taingite rupawas yang ban dibang taingite sumagua kapatutan ulit bang asal painte pinti si kasabid nalanin asal gana dapat sugay hatinin dengan tetinapap serta ang gautaante bubang hatinin bisa pagenter kapandakanin asal mamarahin bang ako tinakap pagi oe itu makataha bisatu yang itu paite magkait kabulan sangin pegge dambuwa mamisahin paite ko may patuan rahim boron nga kabang inigan tak mapatutin nang maing takare puas pasungsungyan masih talanggal maing paite samyaan yung ningko magharap-harap paglisano puas ni liningit masih nagtatalanggal aman sa wanin hangkan ito pa ipagpaisip tuwa sa wajib di painte kuene ta sabute at kini le na dambuwa itu ang hati ng kawajiban sini si painte samngan patut ngakun we sila sampurna muslim sampurna mu'min supaya ta daw hatde in kapong in hatinin kapag tadaw hatde in hatinin kamasulihan din ga si tanggung jawab atau muas taksir si andang tu presidennya. Menjadi bansawan ini, ne matatul pung tinang si agama Allah Subhanahu Wa Taala, hangkan itu asal dia hati ni ko ne tasabut lay dia kazumuan pagpaiserin bisante hati ni inong uruk ni bisante pinagbalik-balik lagi asal say en bisa mabenalin asal sulit pinagbalik-balik. Kaya tandaan ng Fatiha bang kita ng bahayam ke munhalin rakaat atau kemun rakaat suwe pawan Fatiha iin tanda men we hatinin iin bisabin na rin asal gana dapat ni suwe pinagbalik-balikan pigi pamaesed du si kita rangandangan menjadi iin korak tumahataha lai si bisale pigi sayin hepiu bang kita ge maka-study bang medagi magsong magtesin kung pagtesan ge ko maka-study o ge ko kapag basa bang ininak pinasahin atau bang inya bukas sinadjian na tipet ko ubus pahangad pahaling pahangad paryata pahangad langi pahangad dinalak patundok bulak sige we katauhan mo bang inabisan na kuwi dali lakure manjari papandakte bayak kungurong tapit bisan sa kuwi painte samyan daahat sinalasay sa pinatahataha bang upawa painte samyan asa maglagi si parihalan atau kahalan painte samyan sige uwa tasabut yung hadjame pasal problema parkala larut din atau parkala magilaan atau parkala ini ng utasabot janan painte samyaan kue tahinang sasew tahinang senso amban sa waniin tu sinin mabaya ku ngaka bang ini painte samyaan pangaka kita Allah Subhanahu Wa Taala amban painte samyaan dalam Quran yang Maha Mulia sebabnya bang itu pinandangan oleh mahap tinali pahap ini apa Allah Subhanahu Wa Taala sikite asal tentu-tentunin dini kita itu magweruwer paite bang utama niya dan buat problema bang kita itu pakal si Allah Taala atawa ni an ngahasil bang ini dakan luka tinin matala bang ini panglanganin murah-murahan in kita lay kataupikan serta kahinang te painte kinabayan Allah Taala aman ni sa waniin hangkani bayak ko nabut na si kite pege kami hante panagnaan painte samyaan ga pe dati ke painte samyaan we luune mag-ila magandahin atau luune painte samyaan magulak ginihin luune painte samyaan magdambua atau luune painte samyaan kanya-kanya nete gelahin siluma andane demikian dendehin nete siluma ilan tu sini mabaya ko matarang
bisan hatinen gene salah say manamal yeni ayat Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Hatinen naan si ini hangkan ini sugay pahapte manama mamisayehin hangkan sugay hakite manama tegeniya pemban kite niya pemban manusia bisan te painte samyan hatinen patut ne maganda atau patut ne mag-illa sumagwa ga kinumatan we debang sa inyo hatinen aturan pag-illa magandahin. Inakahan kita Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Quran ni maha mulia ko ina tasabut yan sinilay amban me tanda Allah subhanahu wa ta'ala pinapanjarihan kamu ini paine ayatihi amban tandaan ni painte samyan pinapanjarihan kamu ini limbang bilay min anfusikum azwaja hatinin limbang di bang painte samyan lillahin pinandahan ni Allah subhanahu wa ta'ala demikian din day pinalahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ini maksud Allah subhanahu wa ta'ala laisiin ini hatinin ganta purpose Allah subhanahu wa ta'ala litaskunu ilaiha supaya kampain kesamian neteg lu usisiye dito len neteg kampain kesamian lu usi me kaandahan din mangkam hatinin me kalilahan duk demikian me kalilahan neteg usab kamu usi pain kesamian ne ka ilahan di nah payaman di litaskunu ilaiha bahasa payaman te pahat naan si ini ga kami mukti hatinin kapag urong bulan sang kanya pakania dangan parangan bang upama hatinin ingkam lay himmat kam hangkan hatinin kam mag-andawe ganta panuhut tidak akan Allah subhanahu wa ta'ala sunnat Allah ta'ala darabilabinin hatinin sunnat bakastahin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam litaskunu ilaiha na kaam netig kam lumain hadda manetegin ginhawabarandi sumagwa pikilandi gay nilaylayat gay netipitu gay hatinin gay katauhan mo kung mangusigat mag-inin hadda tinikilin mag-inin hadda palingananin gay katauhan mo na bang upama ka ulewa kyo rambu alewa bakas ni kyo taga-anda bang kanian ng pil ni kyo hatinin magringan pil ni kyo hatinin gaylu usiluma pil ni kyo hatinin gaylu palit kasamayan paten na bang kyo hatinin taga-anda ni esebun niya ni andano paten na ano damikian o kyo ka urende esebun bang hatinin kyo ka taga-ila niya ni luma pay hatinin niya ni hatinin yan ilela paten na ano yan ni ilano sayin waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah ga painte hatinin hininang Allah subhanahu wa ta'ala pagtagtamanin subay waja'ala hininang to Allah ta'ala si antara iyo mag-ilandali maglawlaki bine wa rahmah duk ase pag-ase inase nabang upama kaam gay hangkan niya painte samyan ne kuitu sampai hatinin yun na siya taga-anak sampai hatinin agin wampu masih tegay hatinin netong sali pikilan hatinin ga niya kasilasa tegay ga sinumatan wa dia Allah ta'ala iyan hati hangkan maksud Allah ta'ala iyan hati maksud hangkan pinagdambuwa wa ni Allah mutende demikian din pinateteng si umailane lillahi demikian pinateteng si umandane supaya nagay ko mangusigat ni hatinin lengan pipitu atau tungan-tungan ni jadi katauhan mo bang tungan direksyon ni katauhan mo bang inilingan mo bang tungan akane. Nah, iyan bang hadga payaman to waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah ko tabalitan hininangan to si Allah ta'ala di antara duwangan kasila sa painte samian tukasin pag-ase inase. Nah. Sugay kita hati ng tao, sugay katauhan to bang inyan hati ng responsibility ten hangkan ni painte inagahan kita ya Rasul sallallahu alaihi wasallam bang ini bang hati ng tuang makagres Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ma'syar asy-syabab man istata'a minkum al-ba'ata ba'al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-faraj. Nah sini ya kay kahan sinabot ayat ini bukan di sini khutbatun nikah. Yesu khutbah pa kesamian si waktu pa kesamian ini kinawi. Sa niya kinawin na niya wai pasunod si pikilan de wa iyan hati pangandaasan Allah Ta'ala wa iya hati sunnat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang to hati ng pakari pahat di ayat dan buayat iyan hadjaduk hadis painte yan ang pinaka ni Rasul sallallahu alaihi wasallam tantu ng ingkau ha painte samian kay lumandi luhaya ka magalandahay. Ye kam magsasa ye kam painte samian magsuwela ye kam hati ng
kaya mag-tugin, pasabot mo, magsampak, magtukok, magtunon, bang upama tingmatan din ayat Allah subhanahu wa ta'ala, kaya dumain sino mga yang kam kasilasahin, dumain ay matuan, dumain ayuan, ipaw, dumain ineno, sumabu Allah ta'ala mismo, bang hatiin tingmatan di karwangan, in ayat ni pangakano dalam Quran ng mga mulia, di inakaw Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaya man hindi. Hang kami inakaw Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kaya Rasul sallallahu alaihi wasallam labi hap pa inyang bankaam, yan ay painte samyan, labi hap afdal ang bankaam, yan ay sa hap painte samyan, yung kaam sini ahli pamilyane. Yung kaam sini ahli pamilyane, yan labi hap ang bankaam. Ye ako pa yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, labi ko painte samyan, hap sini ahli pamilya ko ang bankaam. Na Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaya natahakitin, kaya na si pangatautin, hati manamal mag-anak anda, hati painte samyan, katauhan ni, bang yusong painte samyan, palingan, maig si anda ni, papapo ye, maig bulela ye, na iye hati ng hawa pag-adak ni si kaandahan ni, hangkan ng nakahan kita ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaya na nakahan, kaya na pangakanan kitahin, tayo ni, al-mar'atu khuliqat min dhillin awaj. Dihulog yang banhadisian, dihulog si deluhan nila, tayo ni, istawsu bin nisa'i khairat. Hatinin, nikito kam atawa mulansang kam atawa nikibulansang kam si mekarendehan atawa si mekarendehan kam mismo magbulansang ini ye makahatin sabab we ay piyo mi sugay nulansangan ang bangka o lang sugay kung mulansang si andano makahatin demikian ka o dendehin mulansang kung si andano si makahatin sabab we li anna al mar'ata khuliqat min dhillin awaj. Kaya Rasul sallallahu alaihi wasallam dendehin pinapanjari ang banhatinan parang bengkok. Wa inna awajaha a'laha. Fa inda Rasul sallallahu alaihi wasallam ye kamanan bengkok parang ambalan tagdiatai. Parang katauhan te bisan di sinipat bengkok asa bengkok ni. Sa ina tewe kita inakahan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam membanit demikian supaya kita inungan we ni lesson. Ini pangurung kita lesson Rasul sallallahu alaihi wasallam fa inna wa inna awaja ma fi dhilla a'la fa in dhahabta lituqimahu kasartahu wa interaktahu lam yazal a'waj pastawsu bin nisa'i khairan. Kaya Rasul sallallahu alaihi wasallam lahat iyan sabab benna pa inna iya hatinan parang iya tamanan din ko kambandyata na bangi pero bangi hatinan siyagaan tinulod in kao hatinan po sa kawaula lagyas ni pinulong wa interaktahu lam yazal a'waj pastawsu bin nisa'i khairan. Na bang upama hatinan in kao pasagaran mo sa bang upama andalong gay magsambahayan gay bisan painan mo ubos gay bisan hatinan magturong gay bisan painan mo tiyo ni magmaseksi gay bisan akahan mo niya may makalanggasara may hinang ni gay bisan paisiban mo na sa iyan ni hadapin o yun ni paruwa set duk hatinan balayan ni o yun hatinan maglabi hadadukiya waktu gay bisan ng bahayang tegi ka bisan painan mo katauhan mo na gende pinapanjari ban payang bengkok ubos bengkok ni kahalanin bang hatinan pa hinan mo sa iyan pasagaran mo mo ka uro pa ito sa niya tuju kabengkokan atawa tuju ina tilay ganta kaladyahan hangkan na kita inakahan si irin pa inne al-ummu madrasatu in adad ka haadad ka sya'ban tayyib al-arafi inain ye andano yo madrasa bang utama ye kam taga anak madrasa sini anak dia inaadat kaha bang utama pakito anu pahap to anno si mahapin buti bulan sangan no si mahapin to anno magsambahayan to anno magbasa Quran to anno hadis to anno parman buti ka magsuwi-suwi sini painte pasalan agama bukan pi hatinin magheto-heto pasalan ini pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala na ini in hatinin bang upama kam taga-anak kaya sa kaula-ula makapagpaniya kam painte samyaan may tumpukan manusia painte samyaan landu kahaptin, landu kapatindin, landu painte samyaan insilay kaya ini kaya painte samyaan tubuan landu painte samyaan kahap na iyan sa iyan meke pamilyatin hap sa iyan meke ng buwa umayin hap dumayin isab da kampain kesamyan ulali bang upama kami anak din bangwe sensong bangwe ine sa payamanon dengan luka matatuehin da kam ulali bangwe pain kesamyan ni anak din jay takoy tinainan sa payamanon din bang sino sininget nyen
bang upama ka o amain ka o inain je upama painte samian katauhan dinakam hatinen Nuhut cara Allah subhanahu wa ta'ala antara di karuangan magilandahin geru kam Nuhut geru kam nambahayang buped di hadjabehe mainan anak buped oto magsambahayang bekeo oto ngaddi bekeo buparahal ka o gekeo nambahayang buparahal ka o gekeo ngaddi sino siningit painte samian anak manggeru matattoe itu kay kahan painte aban ni painte samian problema sini society silahat tepigi bahasa pegi bahasa niyan si amma ahad di bugay magsambahan pinain ham si amma ahad di du atau pinain si amma ustad du mau pa makao hatinan makahati kau niya dilalang kau niya hatinan panaat kau mismo mangalanggalan sarain dako ngase sini anak mo painte samian bang ini si sinongden na sayen iyan painte samian duk katauhan mo bang sa inde meki hap bang sa inde meki hap pagdambuwa din hangkan ni painang Allah subhanahu wa ta'ala hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna ye painte samian ne ka me karendehanin ye painte samian ne sie ne karendehan ne kaandahan din libasul lakum ye painte samian iyan hatinen makateteg para sa hanli makahap para sa hanli duk makaine wa antum libasul lahunna duk demikian ka am hatinen ko sampantun sennek hatinen makatampeng hatinen bangnya la ide patut tinagua atau ide patut inaka hangkan ni pa Rasul sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Pa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang hatinen den dunia itu paglamilamihan atau hatinen ini paglolaan atau ini painte samian pag-enjoyan. Bukan menanihak pag-enjoyan yen hatinen painte samian yen de salihah den de painte samian maka mbuonu ye painte samian bang upama ke hatinen mayam si iye dan janan hatinen sinna tangatianun bu bang ke hatinen de luu ini pinalihara we ne painte samian in din hawaran nin buk pinalihara we andanu altanu iyan tanganan dem lihat iyan painte samian tangadina dirinyahin na subay kita hatinen magpania ne sifat painte samian ne iyan. Nah, alhasil neke hatinen teteg itu, neke teteg pamilyahin, neke teteg painte samian. Tu si itu bang hatinen tahilang we te painte in painte samian we kapatutan painte samian. Us ndambua waktu ni ndambua sahabat ini we ne Rasul sallallahu alaihi wasallam yene sine Muawiyah bin Hida. Tidila we ne Rasul sallallahu alaihi wasallam ini wa Rasulullah. Ina pa inne kapatutan din de si kailahan de atau si pain yang saat ini si kite painne antut aimha ida ta'imta wa taqsuha ida taifaita wala tadribil wajha wala tuqabbih yani la tusammi'ha al makruh wala tashtumha wala tahjur illa fil bait. Pain Rasul sallallahu alaihi wasallam ina painne rasul wa painne kapatutan din de si kite ini upama may hatinen ka am may pito may kailahanin bag ina hatinen kapatutan may kaandahan ten sikitehi. Pahin Rasul sallallahu alaihi wasallam na pakanon niya pahin bang upama yung ka umangan siya subay sa makakanandanon dasab kayo mag-enjoy may bagay mo ubusandanon ni uudem kakautuan dahil sa hatinen ko mag-enjoy si may pagpartihan buti andanon makasi-asa o kautuin at awalu kayo musaha bugay binomole usahanon wataksuha ida kasayta di pasen may kanon bang kayo nga seksyon dumayin sab kayo magbeli may paibawan magderi painte samian may libayas do andalon bisan ng buwa waya de kabelihan no wala tadribil wajha da hatinen mubakun dakyo nampak andano dakyo mupuk andano wala tukabbih da hatinen alinanon andanon gay hakden da tawa aliran no andano samian ini wala tastum harukay makazari hatinen desme no atawa dese wala tahzur illa fil bait da hatinen ko tahala da tahalaan andanon malaikan hatinen bangko hatinen lu tatu tahala amban andano sa wagay sulut ataw niya ga kasutan no gay ko makazari hatinen tahala amban luma subay hadgati painte samian lu si luma sayen neke hatinen tumawa bang ino pag ilandahin sayen neke sanyang samian na hangkan kita may kalalahan subay kita hatinen tao dumay mahadja painte samian andatan hadja tiyo ni hadja binistahan tiyo ni hadja samian jadi makazari Rasul sallallahu alaihi wasallam bakas ni kita kahanne we si hadis binasane niyan we iya hatinen we ki tamanan ha pambantiti hatinen yene ne paite samian
kita tamanan hak si pamilyate, inakahan kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, tamanan hak ni pain kesamian si pamilyane. Nah, pain Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti hadisnya, inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa ataquhum bi ahli. Amban pain Rasul sallallahu alaihi wasallam ne sampurna ia sejukup-jukup pamarat sayaran buah mengkaam amban ne mu'min ia ni hatinen ahsanum khuluqan sahab yere pengadatan dan wa atatuhum li ahli duk sahab disampaikan salam malambut siye pain pesanan yang hatinan sweet sesi me kandahan de pain bahasa Inggris hatinan bang wandahin gay kisian dan orang olasa itu kecil di kemangan kita bakas nek magbela bang apa sandahin kay nah, bakas ni kita dewahan, tidak sunatan, jadi manjar sayin. Tegawai, sari bakas ni kagininangan Allah subhanahu wa ta'ala hati dan pagkasilasa. Nadalang hakum di kasilasa di antara di. Bakas ni kam hati dan hininangan Allah subhanahu wa ta'ala ya hati dan pinapalipin pamalihara supaya tete din pikilan din, tete din hawabaran din, dan adalah hakum di. Ay maasya de kam si andari. Sayin hati dan meke umatan in pagkasilasahin si antara magulala anda. Na kung ito, kaya manon di. Dahil kampatala, dahil kita tungan patungan, sini hati ng bangsati hadda, kamanamal hati ng magsasa magulala anda, pagyawe, maglangkewan. Hati ng samnya andendehin supaya iya tatuhutin, lalahin kayo sa kasuwe-suwean, lumayan sayin, supaya mag-isun-isun, supaya hati ng ilagan tak makahap, lumayan sa saukat ni Tawrela, kaon hadap supaya tatuhutin pini, lumayan sa saukat ni Tawrela, gay ni hati ng subay hati ng pag-isun-isunan, temon may pakaragdaan mo, tagyawe, lumayan sina hinatulay, malayingkan ka, antara, diduangan, bang upama ka ang hati ng hak, bang upama hati ng imponan dari hak tetep kam sali yang kam sali hangkan ko si hadisan sini enggak tetembus tu pain Rasul sallallahu alaihi wasallam bangnya makages amban ka mo kam kasugulan atau kamu kabudjangan ini palyatazawwaj ambat maganda bang lillahi atau mag-illa bang dindahin fa innahu agaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Nah, bang upama pain tasamyan hangkan di subay mag-illa maganda supaya magkagaesin maganda bang makadenday damikian mag-ila we sabab makahap pain kesamian pamayan supaya na kayo sambat-sambat pain kesamian kapon madar gay netong matanon bang kayo makakita ni tiat behe gay netong matanon bang kayo makakita ni lantik buri supaya yan supaya pinaliharapin na bang upama hatinan ka usayin wa ahsanu lil faraj duk may kayo gay hatinan yang pain kesamian geso katere-tere neret pipi tu bang cuma makakita din diap dende baru nak ti sweet pipi tu kirap pipi tu iya maksud yang hangkan kita nak maganda tege puri hadda payaman nu si dende pain kesamian sabab iya lehap dende tege piat tong men tege lamu wen tege lantik toilet men tege lamu kilene tege lantik na gay net tahu naatne kemon iyan pineman nu iyan du sa iyan panagesan Allah subhanahu wa ta'ala hangkan kita hinakhatinin pinagyawa pamayamtin may kalalahanin bang utama in kita lay hatinan campuna mu'min dan ikian dindehin pinagyawa inataarap may pamayamtin supaya di kahinang duse na sa iyan hukmete hatinan tumawa may pag-amal ibadatin na daga isag sinduero taga-anda ne yung pelu unehet ng hatinain may mga ko kita budjang damikian isag may dendeng taga-ela ne di kasi taong ngelegdiro bukain hindi na akad kasi malihara may kailahan doy Allah subhanahu wa ta'ala yehe tito makasusehi yehe tito hatinan yehe hatmeke yehe teteg yehe hadjapin magsasak ay kasamyan ni mag-ilandahin si tite sayin bang upama ni andarong gihapis same subay kayo hatinan tao busilanon koknin atau may tawa-tawaan mang tao nawal atau bisan hadjaine kung hunganon duk hadjapain ka samihan sila pangatian ng si tao atau isab upama may gay makasandal atau may ted ikok na ted ibukot ne in kao subay kayo bang niya may dinekdakan mga detlak kayo bang may niya dinela mo may hatinan kinauton dan magdelak kayo dumain sab andan hedjakemon magdekdak andaru magbella andaru ine taru hinang dewa di ataruma magsasapu diawa andaru magbella di ataruma andaru delen kusina si Casillas kemon na yehe tito may makasusehi ga itu niya re kita Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu alaihi wasallam dia penghute nabi te painte Muhammad sallallahu alaihi wasallam sintu ante na insiye kanya annen nawang si andane nawang
mag-andon nabang Rasul sallallahu alaihi wasallam maginang apam bang pandang dari kita apam maginang dara bang dari si kita bang tekka waktu sambayangin na tinambus sa kaandahan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam bang may hatinin sa hak masjid inukwe na rondo andamen upama pa sa nan tanda paghatinin yehetian sa hati iswitin dumain upama isab ne kita bang upama kita ne den tawo ut ni andate magtutok andate ambit andate pagay mahala si kitahin dumain sa andahin ng balang si talabinya ubos nila ito si talabinya ubos ko isnagana pag ginanyahandi na dumain sa pagay pinain pinain bang mag-ambit-ambit siya na iyan at sala islamin na iyan na panagdatan islamin ambit-ambitin pagay andano dumain sa payamaya tinayaman na Kristiyanin na Europeanin na Amerikanin bang siya mag-ambit-ambit gaya na painte gaya na kuhi atau painte na makaduse iyan na panagdatan matumaway pagay kita pagay bahasa ko Muslim tinayo na dumain iyan kung sugay katawan ng kapatutanin bangya panagdatan patut sugay hinang no sa iya na aban na sa vanyan ng umat Islam pinataha pinapandak bang upama pa yung kasamyaan ay kitulay ngimmat pa yung kasamyaan way Rasul sallallahu alaihi wasallam sintuante si mahapin na subay hatinin himmatan sa pa yung kasamyaan in panagdatan paglaanda panagdatan pa rin kasamyaan patut dinginang may kalalahan siniandare demikian panagdatan di sa pa rin kasamyaan patut sininang may karindihan si kalalahan demikian isad may karindihan da kita pa rin amay kita pa rin kasamyaan niya pa isyeb kuando kayo isyebun di disayinin pa rin Rasul sallallahu alaihi wasallam law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu mar'ata an tasjuda li zawjiha. Bang hadda ko pa yung Rasul sallallahu alaihi wasallam sinugan nga makajari ko pa yung daak danganin pasulod sidangan tantunan pa inni hatinen daak kuhet pa inni gundehin pasulod si elane. Weay pagi hawa hatinen kakapatutan hatinen hawa sugay pagpamaryawa hawa pa yung kasamyaan sugay panutut ni karindihan si Mikaelahan de. Na upama isa pa yung kasamyaan may karindihanin bang upama pag-iinin kayo mag-happen si kita kaumatag si kita dyanan pagsaggaan dyanan pagsasaan dyanan lillahin di tao muli dyanan lillahin pa yung kasamyaan di patuwa puma pag-iinin sa pag-iinin Rasul sallallahu alaihi wasallam idha da'a rajulu ahlahu ila firashihi fa'abat batat wal malaikatu alaiha gaddana pag Rasul sallallahu alaihi wasallam bang pain ne Dinoo atau Dinoo tuli ne Dinoo ni hapabakan ne ledendehin mo elanen bu pain ne nagga atau gaybaya indendele pain ne tuli ye delen paglaknat sin malaikat na payamanong di do si kita dumain hadda hatinan ne dalam sangin bang patekan si manahan tege patua medendeng ini me taka sa iyo na bang upama matay sa iyo nge de diretso den narka dalam laknat ilane na tu si itu subay kahati subay hadda hatinan hangkan ne pa Allah taala walahum alaihim walidizali alaihim daraja hatinan na upama pa inte samyaan katauhan no okay dende okay lillah subay painta hatino yene kalalahan lang to masih darajat de amban painta samyan me kalindihan hangkan ne pain Allah taala ar-rijalu qawwamun 'ala nisa na hek kape painta samyan patut subay sinalaksay hek kape painta samyan patut subay ininen hangkan ne tutu si itu subay pariharate ye kapag kasilatan hininang Allah subhanahu wa ta'ala subay pariharate ye hatinan pag-akinate si antara pag-ilaan na hininang Allah subhanahu wa ta'ala supaya ngatetegin pangatianten ngatetegin pikilanten ngatetegin kasigarasaten antara ate ye hetien painte samyan itu payamanon di da kampay kasamyan kahan ni Christian agutan sampai hati ng nagot ni telumpu ni hatu sa lampuren yu selu ugay halin-halin da niya pagtiman-timan gana pagsasasasa siya makatuhot pangadatanin kaya ga sinuhuti at pangaddatanten kita niya ang hadjagustinawin mugti ni hatinin magsasa magtemon malaiksara kanya-kanya magsumbong weey ina problemale weey hatinin da kam duwangan maglaandahin hatudi so bidami kam subay nakangaka temon hangkan ni inna Allah subhanahu wa ta'ala mag-aka pa inna abgad al-halal inda Allah at talaq sa din na kay Rasul sallallahu alaihi wa sallam sa iye hatinin sa
tamanan halal na pain Rasulullah SAW kinastelan ng Allah Ta'ala, yan hatinya na talak, yan pagtiman. Na si kita kung este manggagaru, talakin yan last resolution bang upama na daan niya hatinan tabangan siya magalaan dalu. Sa si kita ko manggaga, yung hatinan luhad ja pinasagaran, luhad ja hatinan subay ne pakarjani tu hatute antarate da subay takare-kare maka iya makaleman-leman magsensong kita ilaw sangin yu hatinan takare asad di wene atapit-tapit tumatin na pinain niyaan hetme kaya magsasa bume Muslim do ay makaleman manamal pinakare makaleman subay itu me parui ke manamal me bisa ini kegiaway me keruhatinan sanyang me anakten me kerusan yang hatinan me panugutan bangkiti hatinan maglandahin maglaulaki dinin magsucut bang utama hatinan kita kung magsasay lausangan magkoto-koto magtumbi-tumbi sampai pagtabot kyo hadde anak mong niya malasa si kao sampai pagtabot kyo hatinan dahi anak mong manipaan kauhin tagyewe ga kyo hatinan pinakitihan we no martabat ad-dathap ye pano no anak nun magsasa tamil lusangan bukan danong ga niya takalere manggay magdasud manggay magrahang manggay disaha manggay disalat na ye iyan hatinan subay kita nuhut in hatinan sintuan Rasul sallallahu alaihi wasallam bangsa hindi pag-anakandanen bangsa hindi hatinan panoon ni kaandahanen bangsa hindi panoon ni kaanakanen ye itu may sintuan bang benna kita mabaya saman-tamanan hapon man kita ye ni hatinan sa hap ay kasamian sintuante pasali si kahapanne na subay hatinan sinyente magpahap kita si may kaandahante damikian may karindihanin subay magpahap si may kailahande bagay kahatiri nakahan kita ya Rasul sallallahu alaihi wasallam ambat daw tapi kumyaan ye hatinan magnapaka kayo si ahlino, si pamilyano, magnapaka kayo si andano, musahan kayo anak andano, kay Rasul sallallahu alaihi wasallam, dambu'a dinar so osano hatinan pagsadaka, dambu'a dinar osano hatinan pagnapaka si pagjihadan, dambu'a dinar osano painte samyan pamakanno anak andano, na labi ti pain Rasul sallallahu alaihi wasallam ha ye pamakanno dambu'a dinar si anak andano ang pag napakano si pagjihadan si paghatinan niyan sadakano na sinuhin pe gayet bisan hatinan mag-akabang may magsadaka to gayet bisan liyang do kabuohan nga nakandahin na sugay pagtimbang-timbang te sugay hatu-hatute sugay hatinan ye hatinan may kandahan tayo at kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi ay Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya tiap-tiap dambuang ban kami responsible tiap-tiap hatinan dambuang ban kami na responsible kami si Allah subhanahu wa ta'ala taabot sila kiamat subay matante subay hatinan ti hato bang sa ingi may keteteg in tag laki biniten subay hatinan pahap-hapte subay magkimat teteg pikilanten teteg tangatianten teteg intemo painte samyan supaya kita gaya magtiman-timan supaya kita ganya problema si antara bagilanda sampai hatinan tegya bang utama sa iyan kami ambil si dunya pagtaabot sila kiamat diretso kami din surga, pinagkasuwa kami, pinagdagbuwa kami Allah subhanahu wa ta'ala, bang upama hatong pangatun, wandanon, taabot sila kiamat, iya nakura kemon may birarali, bang upama hatinan, patuno, andanon, taabot sila kiamat, hatinan, magdapadapa kami din surga, kaam hatinan dukna nakandano, murah-murahan, bang niyalay bisaga tumawa, iya namban hatinan, syaitan do kinawawaranku maku kemahapan labi-labi ng kampunan tuju Allah subhanahu wa ta'ala bangnya lai bisa hatinin ko gan takiteri atau takaledi makahap atau hap pinakali iyan tawfiq man Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.